الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mga panangkunganan kakasi pag-iman temang hudah akida. Yari naisap kita ni Bihaon, ini nakapagbay mata misan lang tabi mga kaluway-luwayan karena na in pakarajaan man kita nagpakan ujur rin yan bukon ding ha o kumbilik tawat maningkan suwetara hibalik pa Tuhan nato Rabbul Alamin. Dalam bihat mga panangkunganan kakasi pag-iman, yari kita ni Bihaon hawak to among pagkabiaksahan pagsaoton sing kita niyo amo ni programa sin mudir sin mahad moral islami bi nasin waktu yon sin ini adlaw niya amon sin waktu ini dan dia programa sin kita niyo ha ni Daul Islam Foundation ha Islam TV channel 50 amo in programa amo in long ta 24 hours 24/7 Islamic channel. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sa pag-uhanan siguro nato kalsami nakan kaatuan Alim Zakaria Muhammad. Alhamdulillah mga palanggunganan kakasi pag-iman, hari nato pabihan ikatukbal in mudir sing kita niyo ukabon nato na pakaradyan nato dahil haamo in sa ningkating katukaban isuhod nato pa Allah Ta'ala mura-murang pagbarakaton in paragkala sing kita niyo in tumamas sa kato Quran wayro na rawaing dahil haamo in lang ta future imam atau imam nawa sa milyaon karena hambog siya ding mga ini sought after doon hari Masjid Jami wayro na rawaing ding kan Imam Abdullah dito yato. Falyatafaddal fadilatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلها فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون
الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولوا هل إلى مرد من سبيل. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ito na diungog in basahan sa tingkat-tingkat yukbal sin guru sin kita niyo minakantuan Abdullah dito yato long tabihan bisan tabi mga pinunguni matata ako na matali ulang muna suday sinagbasa sa among suday video nila kaulakawan pa na alhamdulillah Rabbil Alamin. Ako kabla ito ng pagkaradyan sin kita niyo di na ito napalukayon yari na in guru sin kita niyo kakilahan na sin kita niyo amuin mudir si Mahad Muro al-Islami hatapi kitukbal niya kato khairuz zad at taqwa sa rayaw-rayaw luto amuin dahon sin kita niyo matupa mangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala amunain pagmabuka kaniya pagmabuka patuhan nato Rabbul Alamin matan pagmabuka tukbal nato na paguro nato kalasahan pinakan mudir sin kami kalasahan maas na mo Sheikh Haymin Shakili falatafaddal fadilatahu mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ba'd ayyuhal mustami'unal kiram. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan ng agama Islam, biya mga liugay-lugayan kita niyong pakita ng pagbay mata. Dahil di ha TV ini, ipansin mga kamu, amuin iyan masi-masi, mabaya, dumauhat sin panghindu, sin Allah subhanahu wa ta'ala, panghindu sin Rasul alayhi salatu wassalam, amuna amuin hinduan sin agama Islam, amin agama dahil hagdarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjarin topik na ku kaniyo amunain sa rayaw-rayaw luto amunain kapuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan mga kataw temong huran tanto na sadya dahil ngaraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sebab kita di kita makajari amuin biya mga laong ta maghinang-hinang sin amuin pag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kita makajari amuin mamutakan na sadya kita matuihan ini laong taring Allah subhanahu wa ta'ala simbukun siya dahil nga Tuhan Rabbul Alamin. Dan ini nasabot na parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Pag hinang kamulutuanan insarayaw-rayaw lutuanan amuna in kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna in kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dahil haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto na sadya mga katao tayo manghuran, bang tataliun, in kita, piapan jari kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto na sadya siya in amuin, labi makaingat sin hikarayaw kato. Dahil nga sabab yato, bang aun amuin, diaak niya kato, amun na sadya to, doon na kita hamuin, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi asin takwa ini, laong ta amuin kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, tanto na sadya in yan, na diakan sin Tuhan Rabbul Alamin. Watajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Arman sin Allah subhanahu wa ta'ala in sarayaw-rayaw luto amuna in kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Salta dia kita sin Allah subhanahu wa ta'ala paghinang kamulutuanan iban kabuka kampatu mga kamu amuin mangpunya ipikilan. Amin mga kamu tao taga pikilan taga akal maingat manayma sin panghindu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini mga katao temang huran in amuin hidup kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in ini lutuanan ta ini dunia akhirat lutuanan ta dunia akhirat matuhan in amuin
Hindok kato sin Allah Subhanahu wa taala kapahinang kato uto salta kapag mabukaon kita pa Allah Subhanahu wa taala. Kabuka kamu daong sintuan Rabbul Alamin kato mga kamu amin mga tao mampunyai pikiran, mampunyai akal. Dan ini mga katao tayo manghuran tanto na sadya supaya kita ito kumawa sin amin hinduan sin Allah Subhanahu wa taala supaya kita di makagawa sila yung hamuin kabayaan niya bat sabab in nagpapanjari kato amo na ina Allah Subhanahu wa taala siya in makaingat katan sin amuin uno-uno hikarayaw kato iban uno in hikangi kato wayroon makaingat duwayng amura in Allah Subhanahu wa taala. In lutuanan ini mga katao tayo manghuran biya na sinamuin nasabot alam sin kitab Al-Quran tanto na sadya in takwa in iyan miyanahan sin mga ulama mataod nagmana sinamin takwa. Amo na sadya in napi ku kanyo amo in pagmanay baginda ali amo in ugangan si Nabi alayhi salatu wassalam anak ni Abi Talib amo yan in napi ku kanyo amo in mana sin amin takwa ini sin amo in baginda ali laong sin Nabi baginda ali radhiyallahu anhu at taqwa hiyal khawfu minal jalil wal amalu bit tanjil waridda bil kalil wal istidad liyaumir rahil. Amo yan in makna piyawa kato sin amo in hamuok sahabat ikaupat sahabat sin Rasul alaihi salatu wasalam ikaupat amo in dia aksin Tuhan Rabbul Alamin papaagaran pamasi-masi in amo in hukuman hikabutang nila misan wala na kiyaway ta sin amo Quran misan wala kiyaway ta sin amo Rasul alaihi salatu wassalam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wajib kamu kumakot sin amuin panghindu wajib kamu sin kumakot sin amuin panghindu ibang panghindu si mga khulafa'ur rasyidin dan khulafa'ur rasyidin amunin upat ya Abu Bakar ya Umar ya Uthman ya Ali ini kaupat ini siya ini ugangan sin Nabi alaihi salatu wassalam na amuad tuin nagpagawa sin makna sumagawa, in makna niya ini katan, ini yang gumawa, dahil hamuin, magtaat kita pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagtaatan tayo akan niya, iban ta, inamin liangan niya. Mataod yan, inamin nagwa, sinamin makna, sinamin takwa, sabab na ini bahasa Arab ang tuwihan inamin un. Nahabuok din hamin kan baginda ali, al-khawf, wahyal khawf bil jalil, minal jalil. Amuna in kabuka matuwihan, dahil katukan, mahamulya maksudnya kita ang kabuka ta Allah Subhanahu wa taala na tanto na sadya in mga ini mga katao tayo manguran bang mayroon kabuka ta Allah Subhanahu wa taala in yan misan uno in hinangon ta matuwihan di saya matayma sin Allah Subhanahu wa taala di matayma sin Allah Subhanahu wa taala bat sabab biya bayta sin Tuhan Rabbul Alamin innama yatakabbalullahu minal muttaqin in amo in taymaon sin Allah Subhanahu wa taala kakahinang dahing mga kakahinang si mga tao amuin nagmamabuka pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahil ini, subay muna matuwihan al khawf bil jalil. Subay kita mabuka pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabab na ini, agad ini sampai papag-iman. Agad sampai papag-iman, inamuin kabuka pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahil ini, nasabot na sa palam sin kitab Al-Quran. Parman sin Allah Subhanahu wa ta'ala, halam sin kitab Al-Quran, kahala ta'ala waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Ini nasabut na suratul Rahman. Nasabut yan suratul Rahman. In amin parman sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. In mga tao amuin aon kabuwa niya. Nagmamabuwa siya matuwihan haamuin waktu. Timindog siya hagdarat sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amuat imbiyak mga yataw ni halam atay niya matuwihan. Biyadiin na baha siya matuwihan. Mang maabot in waktu. Amuin timindog siya rin hagdarat sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ang kabuka niya ini mga katao tayo manghuran magtuwin na Allah Subhanahu wa ta'ala sadyahan siya matuwihan dua surga magtuwin hirihil kaniya sin Allah Subhanahu wa ta'ala waliman khafa maqama rabbihi jannatan in mga siw-siw na amin nagmabuwa sin amuin lugal niya umalup pa Allah Subhanahu wa ta'ala in yadto dua surga in hitumbas kaniya sin Allah Subhanahu wa ta'ala in yan nasabot sa suratul Rahman umbul sin amin ayat kapatan tag-unum ang buok ayat parman sin Allah Subhanahu wa ta'ala wa amma man taga wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa
Bunal tuod matulihan, hisyo-syo in amoy nagjaruhaka, hisyo-syo in mga tao amuin nagmungkir, hisyo-syo in mga tao matulihan amuin wain nakabuka pa ula subhanahu wa ta'ala. Salta tiya una niya na in kabuhian ng dunya ini, tiya labi niya na in dunya rayang adlaw akhirat. Parman sinaula subhanahu wa ta'ala pa innal jahima hiyal ma'wa. Bunal tuod din amuin nalka, apinalka matulihan, amo natin paghulaan si mga tao, amuin way kabuka niya pa ula subhanahu wa ta'ala. Sa tapyalabin niya na in karadyaan niya dunya, dahing haamuin adlaw akhirat niya. Wayroon nakabuka niya pa Tuhan niya Rabbul Alamin. Nabiyaitaan kita sinaula subhanahu wa ta'ala. In amuin apinalka, amo na yung paghulaan sin tao yan, dito adlaw akhirat. Wa amma man khapa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini nasabot namin Suratun Najiat na umbul 3-7 ayat sampai pekapatan tag-isa. Ada pun laung sin Allah subhanahu wa ta'ala. In manusia amuin landu siya mahanggaw, landu siya mabuka sin amuin waktu timindog siya hahagdarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mga katautay manghuran, hakabuwa niya sadya ini, salta laung sin Tuhan Rabbul Alamin, wanahan nafsa anil hawa. Salta amuin tiyak dahan niya ang ginhawabaran niya, dahing amuin magad sin hawal nafsu niya. Dahing hamagad sin hawal nafsu niya, bat sabab amu na yan in nakamulakato, dahing di amuin hulat da ini. Painal jannata hiyal ma'wa. Bunal tudlong sin Allah subhanahu wa ta'ala, parman niya, in amuin surga, amu natin paghulaan sin manusia, amuin landuk siya mahanggaw, landuk siya mabuka, amuin waktu timindog siya hagdarat sin Tuhan niya. Iban di niya dulan ang ginhawabaran niya, dahing haamuin hawal nafsu niya. Inyatu in surga lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, munatin paghulaan niya, ini nasabot namin Suratun Najiat, humul kapatan tag-isa, sampai ada humul katuan tag-puto sampai kapatan tag-isa. Demikian in Rasul alaihi salatu wassalam. In Rasul alaihi salatu wassalam, biyaita niya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan lima ji'tu bihi. Di maitung inhang katao, nagparat saya. Di siya maitong bariman, sahingga suwain kaunan sinang katao rin kaniyo, amuin hawal niya, nafsu niya yaon, maka agad hamuin diarasin Rasul alaihi salatu wassalam. Amu indera mereka tu sin Rasul alaihi salatu wassalam. Bang simusulang in hawal nafsu mo. Dahing hamin pag-aga mapya sampai ka sin Rasul alaihi salatu wassalam, kan puna sadya in yan piya una mo naman tulihan in hawal nafsu mo, dahing hamin kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Then ini mga kataw temang huran suway do jadto, amu hindi ta maawon in mga bihad. Bang kita mabaya da sin magpula, hamin surga. Amu adto in amima na sin niya nahani baginda ali al khawf minal jalil. Amu in mabuwa kita matulihan, amuin Tuhan, amuin mahamulya, mabuwa kita Tuhan, amuin nagkapanjarikato, mabuwa kita Allah subhanahu wa ta'ala, amuin nagtataka maha manusia sin surga mga tao, amuin nagmamabuwa kaniya, damikyan nagtataka masin amuin siksa dito pinalka mga tao sulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nain ini mga katao temanghuran, suway tadto amuin maagad to. In hikaruan niya, makna rin gigwa din kan baginda ali, wal amalu bit tanzil. Suway tayo paghinang, in amuin piyaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Tuhan Rabbul Alamin, wa ma'atakumur rasulu fakhudu, wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha sadidul ikab. Amu yadtu inda akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maghinang kita sinun. Parman si Tuhan Rabbul Alamin, wa ma'atakumur rasulu fakhudu. Uno-uno na inaramang kanyo sin Rasul alaihi salatu wassalam, namo natin kawaon niyo. Bang tungod pagbisarahanin pag-agama. Bang pag-agama mo natin kawaon niyo, naramang kanyo sin Rasul alaihi salatu wassalam. Wa ma'anahakum anhu pantahu. Bang aon amuin tiagahan kanyo sin Rasul alaihi salatu wassalam, in iyan, laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, pantahu. Hodong ninyo na, bang kamu mabaya da sin amuin, masan nang insusungon niyo ha adlaw akhirat. Amo yan mga kataw temang huran, in amuin kakahinang biyay kato hama na sinamin takwa. Then takwa ini biya na sinariko,
Dahil nga baik sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon kakahinang matihuma, wayroon kakahinang taymaon, malaingkan subay intao, nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Narayan di hay ni subay awang kabuka ta patuhan tarabul alamin. Subay awon subay tapyag hinang inamuin, piaturun maun sin Allah subhanahu wa ta'ala para Rasul alaihi salatu wassalam. Siaksian niya sin parman niya, wa ma ataakumur rasul fakhujuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Uno-uno na amuin naramon kanyo sin Rasul alaihi salatu wassalam. Namo atin kawani tay maanyo matuyan. Amuin naramon kanyo sin Rasul alaihi salatu wassalam. Uno-uno na isab inti aghandeng kanyo amo atuin unhan niyo. Amo atuin halian niyo matuhan amon duhungan niyo. Wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Na parman sin Allah subhanahu wa ta'ala kabuka kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala at benar tuud in Allah subhanahu wa ta'ala landu in amuin paniksa niya adlaw akhirat. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan lima jitu bihi. Di maitung long sin Rasul alaihi salatu wasallam. In taong nag-iman, di maitung yan long sin Rasul alaihi salatu wasallam, di siya maitung beriman sehingga subay ing kaunan sin hawal nafsu niya tabaan lima jitu bihi. Subay niya paagarun haamuin diara kulong sin Rasul alaihi salatu wasallam. Uno in diara sin Rasul alaihi salatu wasallam. Amo na in hinduan sin Quran. Uno in diara sin Rasul alaihi salatu wasallam. Amo na in agama Islam, piyagda akan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala ipapasampay. Na ini mga kataw tayo manghuran tanto na sadya in amuin kakahinang ini amuin lang ibagin daali at tapwa wal amalubit tanjil ni karuan niya matuihan amuin subahi paghinang in piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini asubuhon tayong ginawabaranta. Uno yung mga kakahinang tayo ni matuihan. Turun na ini ring hauno, turun na ring hagdarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang yan turun na ring hagdarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Daakan nakada sin Tuhan Rabbul Alamin. Tantun sadya in yan amuin tayma na inamin kakahinang tayo matuihan. Uno yan in amuin kakahinang tayo ni matuihan. Na dahil ha mga kaibanan kato matuihan, ini gumanap sila. Gumanap sila namin kakahinang dahil kabayaan nila. Nabiyay ta sin Rasul alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan lima jitu bihi. Di maitong bariman inhang katao, di maitong nagparatsa inhang katao, sehingga subay ing kaunan sin hawal nafsu niya, magad haamin tiya sampay kulong sin Rasul alaihi salatu wassalam. Na ini subay kita maanib mga katao temang Quran, di kita makajari amuin manudsod na pag-agaman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung mga kato din diha ini na sambat niraraman Tuhan, way lang napiaglangan isa man Tuhan. Iyan mga kataw temang Quran, alamat, tanda, sin kaawam, sin aming manusia. Bang siya ng himatira sin aming pag-agama, sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon hang kataw man Tuhan, amuin, makaiyan man Tuhan tao makahati, bat ing kakahinang sin paghinang ng taniurendi ha ini, bat wala liangan sin amuin agama, wala liangan sin Rasul alaihi salatu wassalam. Liangan mga kataw temang Quran. Amuin apang lang saplag matulihan ingkatan sin maghapin amin bihay ini inyatu amuna inliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalala. Amu yan nakalamut ingkatan din katan sin wala na itong pag-agama hamasa sin Nabi alaihi salatu wassalam inyatu wala na na itong pag-agama sin amuin hamasa sin Nabi alaihi salatu wassalam di na itong pag-agama. Inbat sa wala na kimugdan, aamuin uno. Na uno yadto. Na agad tapin man na sin takwa. Amuin di matay may kakahinang tamarengkan sabay kita nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab bang bukod na piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala kakahinang yan. Na ayaw na kau maun pa amuin laong mo bang bihainin kakahinang marayaw yan. Ayaw na teod bantuhan. Sebab makamuranan ginhawaran mo, makalaw na kau mga kaibanan mo. Bat sabab mga kataw temang huran, bukon kau Rasul, bukon kau uno-uno matuhan, ikaw imingat sadya sin amuin, tiya sampay mo kay mo sin Rasul alaihi salatu wassalam. Imingat sadya matuhan, sinliangan sin Rasul alaihi salatu wassalam. Nabukon, sa upama wala na nasabot lang diya si mga kahinang di kata, may katagihan si mga tao, pag maulod lang niya, wala nasabot, wala kailangan. Iniyan, kung suwayan gumawa matuhan, amuin panglang saplag matuhan. Bat sabab wayroon hamasasin Nabi alaihi salatu wassalam bihan yan. Wayroon yan matuhan pag-agam hamasasin Nabi alaihi salatu wassalam bihan. Dahil nga sabab ito, yahalian yan sa katan sin agam ata. Amin katan gumanap matuhan simingkit bang mga saing inyadto
di adto maitong pag-agama mamalengkan amo natin pag-ianon bidaa bat sabab biasod mo nin hawal na sumumatubihan biya agad mo naman tubihan nakabayaan mo in amin pag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala naamo yan mga katawte manghuran yung subay tanim ito halian matubihan sabab na biya ba ita sin uno sin takwa wal amalu bit tanzil subay hindi paghinang ta amo yung piaturon sin Allah subhanahu wa ta'ala bangway unna na ayaw na kau matubihan mag-una dahil diha kato mga katawte manghuran amo na in nakamula in pagrakit si mga katawte manghuran maman sila hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala maman sila hidayatan sin Rabbul alamin nalumuway gumawa na rin doon kanila in namin kamunapikan gumawa na rin doon kanila matubihan in amin kaputingan matubihan nawang kau na makay na sin puting sampay baran mo putingan mo na matubihan bat sabab kita kau mga katawte manghuran in amo in kahalan ini nakasakop na sa kauyan matuwihan bang mag-aki ka matuwihan magbunting na bata-bata to magbarong nalanganon na sinamoy mga imam ya Nabi salam alaika karugan mo dengan mga kakuruhan pakaibanan amoy maghihinang bihayan dain niya tupiutingan mo na inamin baran mo piutingan mo na yung bata-bata yaw niyang payanak ando kayo lumatuwihan inkusog sinami pamuting yan bata yang payanak kakausan mo putingan kalau sa matuputingan matubihan, bang kita sayura matubihan, di yat tumahinang tamatubihan sabab ando kailo impata yang parimatong marika at matubihan. Way panayon niya sinamin dunya matubihan sa kaliak kalantan. Yanon ta na matubihan ya Nabi salam alaika. May ta Nabi bata-bata yaon. Nabihan mga katawte manghuran. Dain ini sampai ra dito mga amoy kakahinang matubihan. Ang mga makkayat tubihan, ang mga nag-anak rin dito hadto. Amura na yadto na isa matubihan limangan in mga amo in patay kuro ren diha kato matubihan limangan matubihan sini maita adto sila maglangan sin bihat tubihan di na mga masipog matubihan sinamoy kakahinang nila pag-agama sinway unyad to na itong pag-agama sa sin Nabi alayhi salatu wasallam nangakal kita matubihan laong tamatubihan ya Nabi salam alayka in bata-bata yung kun Nabi matubihan in Rasul alayhi salatu wasallam siya to Nabi awat din Nabi matuwihan. Sabi sampay Nabi alayhi salatu wassalam, hawak to pagbatakan niya, di niya kaingatan bang uno siya matuwihan. Gumawa in stories mga mutasawwifin, aming magtasawuf matuwihan na in Rasul kuno nagtangis na sa matuwihan. Suway na langan niya Nabi salam alayka. Ya Allah, mga katawte manghuran kaputingan dia diin na yan. In Rasul alayhi salatu wassalam, kapatan tahun na inumul niya, ang pasya nagulala Nabi matuwihan. Dihat dengan nasi simparman sin Allah subhanahu wa ta'ala may ikra bismi rabbikal ladzi akhlak sampai pagkatapusan ni matuwihan di niya pakaingatan uno na bahain ni laong nabihan uno na bahain ni matuwihan amin amin uno niya uno na bahain amin di matong kaki ni matuwihan di niya kaingatan uno yatin hati niya sinamin at uno adto akan na sampai amoy imyaw na siya paasawan niya matuwihan nami midpid in Rasul alayhi salatu wassalam sin hanggaw niya sabab kita ni Jibril amoy di maakan niya na uno adto nari niya kaingatan kapatan tahun na Dabang kapatan tahun nin umur niya matuwihan, di niya pagkaingatan matuwihanin umur. Amuin siya na, bimisan niya unat timag na matuwihanin, amuin alamat sin pag nabinirit niya kaingatan matuwihan. Biadiin na bahay niyang paiyanak mga tuwan. Nasa in kaputingan sin amuin mga tao, amuin mabaya matuwihan, magpa-suong sin amuin rakit nila, na inyadto amunain manglaw sa jaha, amuin mga katawte manghuran tani matuwihan. Na ini mga katawte manghuran wal amalu bit tanzil subay ini paghinang tani matuwihan amuin piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala yari pa isa min parman sin Rabbul alamin wa ma ataakumur rasulu fakhuju wa ma nahakum anhu fantahu uno na matuwihan inamin naramong kanil sin Rasul alayhi salatu wassalam amo atin kawaan nyo paghinangan nyo hantang matuwihan sinilo kanil sin Rasul alayhi salatu wassalam wa ma nahakum anhu fantahu bang aun tiagahan kanil sin Rasul alayhi salatu wassalam manando hundungin niyo bang kamabaya sin amin masanang kam wattaqullaha kabuka kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala innallaha sadidul iqab inna Allah subhanahu wa ta'ala lando in paniksa niya ha mga tao sumusulang kaniya man sumusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala sumusulang pa Rasul alayhi salatu wassalam in Rasul alayhi salatu wassalam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan lima ji'tu bihi amu yan ibeta kato sin Rasul alayhi salatu wassalam
Amo yan, imbiyay takati sin Rasul alayhi salatu wassalam, di maitong pag-iman, di maitong namarat sa yan ang kataumadrihan, sahingga subayin hawal napso niya, paagaron niya, haamuin, narako mo ang kaniyulong sin Rasul alayhi salatu wassalam. Amin diarako pag-agama, subayat mo makaagad kan doon. Unong imbiyay ta sin Rasul, in hawal napso mo, paagaron mo matukatan, bantu pa amin mo. Sabab di makajari in hawal napso, amuin magmanja madrihan, amuin kakahinang sin, amuin kita matubihan sebab amunat timang dahi katuk palaman sin amin pinal ka jannah. Akan na subay in hawal nafsumu bat sebab in hawal nafsu yan mga katote mga amu in kabayaan sin ginhawa paranta duwayng sayan. Aung kaiba na mabaya sa sin magdaya, aung kaiba na mabaya sa sin amuin maisug siya, aung kaiba na mabaya sa sin amin bihay ni. Na bang wala na bihay ta sin Rasul alayhi salatu wassalam ini ang bukod ng pag-agama, bukod ng pag-agama. Subay mo na ipapuk mantuwihan sebab na pag-iman ini katan sin amin kakahinang si manusia damikian da isa buhay kung matay matuwihan sebab yung pag-iman syarat yan matuwihan sin hikasa sin amin kakahinang sin tao iban syarat sin amin ini katayma sin amin hinang sin tao. Nah min mga manusia matuwihan in makaluoy matuwihan bangkaw makaagad maghaji ang pagkaw makahati sin amin pag-agama kakitaan mo rin dun haon karupangan sin amin mga magsisi kakitaan mo rin dun haon in amin paano lang sin amin magsisiman tuwihan sampay rin ang mga naggugulal alim magpakaiyan na magtuwihan amuin di na puno makakadi namin sara magtuwihan na inyad to mga kataw temangran naglaog siya sin ginhawaparan niya liaukan niya in mga tao amuin siya paghadji niya sin amin bukun mapatut amuin hinangan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab naggabay tayo Tuhan tarabul alamin khuju anni manasikakum bang kamu nag-ibadat paghadji nakawa kamu rin kako kawa kamu rin kako. Ngayon ini, why na tumaod violation din hamin dahil hamin paghadji din di Pilipinas. Why na bihanta sin amin paghadji din di Pilipinas. Aon din mga kaibanan, mga kaguruhan, iban sin unna bang malaw ni mga nagdarawa kaguruman tubihan. Biya din na namin why. Aon din kaibanan namin magsisiman tubihan na di na kuno matubihan sila maguno, di na sila matubihan, amin magtarwiyaw. Para hal sunnat yato sin Nabi alayhi salatu wasallam. Bat asal dalam na sunnat dah la ilaha illallah in kita hakan na kita madtu bat sabab lumag kita sin pahala dito ha amuin hirihil ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala aon deng mga kaibanan matuwihan na di na matuwihan pamadto pa Masjidil Haram bat sibuk da kuno sa bahayang iban sin mga kabaybayan iban sila mga kahutin biadiin bayanin panghukum nila biadiin ni panghukum sini om biabayta sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin Masjidil Haram inamuin sa bahayang din doon bali 500 bali hanggatos nga ibut tahun bali hanggatos nga ibu sa bahayang matubihan pahala ni ren sakali langon ta matubihanin mga tao di napakatun pa Masjidil Haram bat sibuk da kuno iban sinamin din dihin dahil to amin guni-guni sin pangatayan nila asal bihan in yan guni-guni sin pangatayan si mga tao matubihan bihanin namin uno asal on bihan tapos mga inamuin uno in mga Yahudi mga Nasrani aun pag-uni-uni nila matubihan. Wayroon kuno makasud surga, malainkan suway in kaunan niya Nasrani atawa Yahudi lang sin amuin. Dua tumpukan yan. Layad hulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Wayroon makasud surga lang sin Yahudi. Malainkan suway in kaunan niya Yahud atawa Nasrani. Naunin siyambong kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tilka amaniyuhum. In iyan, guni-guni sin panganal nila. Guni-guni sin pikilan nila. Kul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Bang yan, ba't bunali namin baita niyo yan? Na unin dalil niyo. Unin dalil niyo ang tuwihan din unhaw. Natumtum mga kataw timang huran. Inamuin sunnat. Sibuk da sunnat sa bahayang. Sibuk da sunnat sa paghadjian. Sibuk da sunnat sa pagpuasahan. Bang mutu urun tinggalan batlaong matuhan asal sunnat dah bang mutu urun tinggalan matuhan kalna panggaan-gaan sunnat si Nabi alaihi salatu wassalam malarakin kakahinang sabab nang gaan-gaan ko sunnat si Nabi alaihi salatu wassalam na iyan inamuin daawara-awa si mga tao rin dihikato na amo yan mga katao temang Quran in amuin amo yan inamin kakahinang si mga tao kapag hadjian matuhan ando makaulong-ulong matuhanin nasa Bunal bang taaturo makaulong-ulong sa isang maghaji matuwihan. Sa na in labi makaulong matuwihan amo na yung mga tao iaagaran nila sabab maita nila ri ingaton uno. Maita nila ri ingaton aturan.
Nagiyan ng Rasul pujuan ni manasikakum. Bang kamu maghaji, nakawa kamu upi kamu rin di ka kumadbihan lang si Rasul alaihi salatu wasallam. May ta kitire mo pira sa Rasul alaihi salatu wasallam. Matu kita maghinang sa Diyos ng kabayaan ta. Bangaon sunnat si Nabi alaihi salatu wasallam. Iyan ang tamatubihan. Asal dahil mga iyan sunnat damatubihan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tumtum atay mo ko. Magsisi ikaw matubihan. Tumtum mahadarat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Malaggo yung panagutan mo rin dito hadarat sa Tuhan Rabbul Alamin. Ay ikaw manggaan-gaan sunnat si Nabi alaihi salatu wasallam. Sibuk da uno. Sibuk da sambahayang. Sibuk da puasa. Sibuk da matubihan paghaji. Bangkaw nang gaan-gaan sunnat si Nabi alaihi salatu wasallam. Malaggo bisarahon kayo mga tubat. Sabab di masain namin kakahinang mga tubihan. Panggaan-gaan mo sunnat si Nabi alaihi salatu wasallam. Mga katawtay mga among nasadyain pag-iyan ng sunnat na bang bubukan tiyak tuuran kaya tinggalan ay niya to mayroon na rusa mo matubihan sa bang tiuran mo matubihan tinggalan matubihan ba't panggaan-gaan mo sunnat si Nabi alaihi salatu wassalam na hati ha malagdo at din panagutan mo hagdarat si Allah subhanahu wa ta'ala may ta ito mga magkapanggaan-gaan ha sunnat si Nabi alaihi salatu wassalam na iyan na may mga kahinang sa mga tao rin di kato bang maghaji na matupa baitullah ilaram ando giatusan ng ibang gasusin ng kataw sakali bihaning kahalan na tumtuman yung mga kataw temang huran in magsisiha waktu tabihawon ini biya amuin tourist guide dakuman matuwihan haon yung minarahon matupamina pagtilo yan aun yan aturan matuwihanin aun aturanin pagtilo panagnaan magdilo ko matuwihan sin amin Jamratul Aqaba na tumuy ko matupa amin batura kula adwehan amo tin Jamratul Aqaba hapanagnaan amin hangko kasibangan matuwihan sin amin doon ha ini mga katote manghuran iyan malaggo pakaradyaan niya matuwihan sabab wala na misan siyon nagkato matuwihan magsambahayang Idil Adha sabab sin amin kakahinang niya wala nadto siyon nagkato matuwihan kita ko mga katote manghuran namin ikahang po tag isa matuwihan in pagtilo biutang sin Rasul alaihi salatu wasallam suway puas limid in suga sin amin yan in Rasul alaihi salatu wasallam naghaji siya mga hanggatos na ibunlok taod niya kulang labi in taod nila matuwihan tempo paso amin harat dila in paso matuwihan way ruun tampan nila way uno matuwihan sa malainkan wala din Rasul alaihi salatu wasallam timilo sin waktu mahinaat timakadasin amin panagnaan waktu amin lead suga matuwihan ang pasya timilo malainkan bangkaw wala kau nakatilo din doon hamilid so kayaon sampai yang pamarum makajari kau timilo matuwihan bukun kau muna rin hawak tukatan tumtumain amuin katan sin ibadat biwatangan waktu di kau makajari muna daing hamin waktu biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala ban rasul bangkaw miuna namun natu inamin pakaradyaan di namatay ma sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab nang liulakad na ko rin Allah subhanahu wa ta'ala iagad muna inamin wal nafsumu amuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala nabihan mga katote manghuran amuin pakaradyaan sin kita ini na mataod yan konsum yaon ang putag isa kasubangan yaon na asal timitilo matuwihan ni mga kaibanan matuwihan sinamin dunin atawa ini style nila matuwihan timilo na magpalit lalaong tayo to din sila timilo suway na mga amoy marumi inyat to kurik na to sa haulihan na sin waktu nakaunin waktu matuwihan dahil amoy pagtilo nila matuwihan sa amoy ni kahang putag duwayad to na kagaran nila na pag ubos timilo matuwihan sin amin unwad to sin amoy hang putag isa kasubangan nito pag suod naman sinamin lisagang putag duwayon badjihon nila na isa matuwihan ng putag duwa kasubangan na inyat to in aturan sin Rasul alaihi salatu wassalam subay pa po aslid suga ang payag tumaaw ni nito dami kiyan da isa mga kataw timanghuran amoy hikatu na matuwihan kang putag to inyat to masirain na waktu paghindu paguno pagtilo malain kanit ni hanapi amuin jari niya na makajari na lang na magtilo si mahinat sa amin doon pamatuyan timilo pa way unyat daw waktu niya isa-isa rin si Imam Hanafi jimari hayat to sinamin pagtilo si mahinat malain kan ingkatan matuyan subay rapo aslid sa kamatuyan na yan mga kataw timanghuran yan amin bayulisun mataod sinamin amuin kakahinang sin mga tauren di hakato na yan mga kataw timanghuran in amuin hauno na takwat rin doon hauno na matuyan wal amalubit tanjil ma na sin takwa hauno na wal khawf bil jalil hauno na tumatuhanin kabuka ta Tuhan Rabbul Alamin hauno na matuhanin amun maghinang kita sin piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala hauno na dito
Aun pa rin doon haon, mayroon. Mataod pa mga kataw temang huran, amo na sa jatin ipahati ko kanyo, hakan na mga kataw temang huran, ando. Pag-study kamo yung kamo mag-haji, sin amin Pag-study kamo matubihan, sin amin mag-haji matubihan, in agaran nyo, studyhan nyo rin sa matubihan, sin amin Ando mga tuan, ayaw nyo yung mga tao amuin. Hinduin yung matubihan, sebab yung mga tao yan, nagdipinsan ka ito matubihan, may agad ka ito mag-haji. Yung mga tao yan, magtalawin matubihan, ando makalaoy-lo yung ginhawabarantan yung mga kataw temang huran, sin amin kahalan, sin amin In bahagian ni kato, sinami pagyanon takwalong simbaginda ali, warigda bil kalil. Subay kita magrigda na sa jaman tubihan, uno yung kaya bahagi kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno yung kaya bahagi kato sin Tuhan Rabbul Alamin. Warigda bil kalil. Bang mataod na labi na tulad na pagrigda ko matubihan. Tiyo ni kabahagi kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, ramikyan. Ba't sabab bukun yan uno? Bukun maano siya nagbahagi kata sinamin, rejiki tayo ni. Bukun maano siya nagbahagi sinamin, kabuhian ang trendi halaman sin dunia ini. Bukun maano siya nagbahagi sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan Rabbul Alamin, in namahagi sin amin rahmat niya, hisyo in kabayaan niya matmiyang patahon, amuat timataon. Ini, nasabot alam sin uno, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ahum yaksimuna, rahmat rabbika, rabbi, nahnu kasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Uno, may ta sila magbihan, may ta sila rin makapagrigda. May ta sila rin makarigda matubihan sin bahagian kanila. May ta sila kay namahagian sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na hatihan yung mga kataw temang huran, bukun yan kita in namahagi sin amin umuyan. Sa Allah subhanahu wa ta'ala, in nagbahagi kato sin kabuhian ng trendi halaman sin dunya. Kabuhian ng trendi halaman sin dunya ini, inyatu Tuhan Rabbul Alamin, amuin nagbahagi kato sin amuin rahmat niya. Amuyan inamuin kaunan na dahil kato ini amuna ini namuin makauno. Amuna ini makabuka matubihan na kato. Amuna in amuin uno. Amuna in di magrigda. Mangibog matubihan. Bang aun dahil dito taudayahan matubihan na inyat to subay siya isang taudayahan. Nariyad to mga kataw temang huran. Uno-uno na kaya bahagi kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagrigda na kau rin yung taong matuwihan. Ay nakaw simingon. Law mo, may tahikuan matuwihan. Dayahan din ka ako. May tahikuan matalsin din ka ako. May tahikuan unurabul. May tayo nakubukun matuwihan. Iyang pamahagi yan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsukul ko pat Tuhan Rabbul Alamin. Sin bang-aun na kaya bahagi kayo sin Tuhan Rabbul Alamin. Sibu da mataud, iban tiyo-tiyo. Sibu da karigdaan mo matuwihan. Iban unong subay rakaw tuod, magrigda pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bukun hisyu matubihan na mahagi, malaingkan amuna in Allah subhanahu wa ta'ala. Lain ini mga kataw temang huran, tanto na sadya in mga tauran di hakato na makakita din dito hati. Makakita in amuin laong ta dayahan hikwan yung din kaniya. Yadto agon-agon siya magmungkir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab may ta yadto yan dayahan yung din kaniya matubihan. Bukun siya yung pagdaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yan kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw mapatut na inyad tubutangan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. At away ini yan panukas yan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kana bangkaw kaya butangan sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakataod din doon kayo mo. Gaman mangdahi kayo mo pagkatakabulan. Gaman mangdahi kayo mo mong paamin kahinaan. Gaman mangdahi mo kayo mo paamin hikalurup mo pa lauman sin apinalka jahannam. Naamo yan mga kataw temang huran. Iyan namin kahalan sin amuin kita dahil di dunya ini matbihan. Maka kita inya unlaw ta unurabul na lawag ka matuwihan bangka wala na hinang unurabul bangka wala na hinang unurabul bat wala ka na ilik wala ka na hinang congresswoman wala ka na hinang congressman wala ka na hinang gobernador wala ka na hinang matuwihan mayul ay nakaw mangibog matuwihan sa na lawag na kaw sini kahinang kay mo unurabul bat sabab yan da kaw isab amuin derehilan sin Allah subhanahu wa ta'ala uno yung dehil kato sin Tuhan Rabbul Alamin. Biabaitaan kita sin Tuhan Rabbul Alamin, laung sin Tuhan Rabbul Alamin, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu. Ayaw kamu malamma. Ayaw kamu magdukka. Bang kamu lang mo bukon ako unurabul. Bukon ako mayul. Bukon ako congressman, laung sa mga babae bukon ako congresswoman. Pag kita niya yung congresswoman matubihan, uy nasubay isab siya congresswoman matubihan.
ayaw na ito mga katawte. Sa pagrigda na ko, bahagian kayo mo sinula subhanahu wa ta'ala. Supaya kau masanang inaming kahalan. Na amuyan in aming subayta, aniwan to subayta kawaun, in kahalan sin aming tiyak-tiyak ang katawrang kato ng Tuhan. Warigda bil kalil. Subay kau magrigda ng Tuhan aming dihil kayo, uno-uno naman Tuhan in aming karil kayo. Mataod, damikian naman Tuhan, subay na kutod magrigda. Iban, subay in mga yaon, di mangdahi kayo mong paamin kapag takabul mo pa ulo subhanahu wa ta'ala. Tabi yaon ni sabi mga kaibanan na nagtitinggi na matubihanin uno. Nagtitinggi na namin uno. Agon na rin mga tudah kaibanan sa matubihan mong sila uno rabol na matubihan. Ba't sa bablaw na 90, kay kitain mga kongres kita matubihan. Ing kitain mga gobernador matubihan. Labang babae matubihan kami ni kongreswoman. Di na turun kayo mga sibilyan matubihan. Lain yan to, mga katote mga orang. Ayaw yan to. Ayaw yan to matubihan. Ba't sa mangdahi kata to pagkaliruan matubihan sila. Mangdahi kato mo pa amin kaliruan, amuin di matayma sin amin pikilanta, in amin kahalan sin amuin pag-aram at tamantuhan. Sa diin na indihari kayo mo sin oras subhanahu wa ta'ala. Subay kau magrigda na sa tamantuhan. Bangkaw matuhan, mabaya sin amin honorable, ang pagkawala na ilik matuhan, nalag kau sin amin diri lang kau sin oras subhanahu wa ta'ala. Amuin laong sin oras subhanahu wa ta'ala, amuin wala tahinu, wala tahjanu, wa antumul a'law na in kuntum mu'minin. Ayaw kamu malamma, iban ayaw kamu magdukka. Sinwala na kamu na ng honorable. Wa antumul a'law na in kuntum mu'minin. Pamarat saya sa Diyakaw pa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kau yan, honorable na kau rin di hadunya sampai pa adlaw akhirat. Honorable kau rin di hadunya sampai pa adlaw akhirat. Hakan na mga katawte manghuran, panawag-tawag kumantuihan ng mga katan, amuin katawte manghuran. Labi-labi na ito matulihan ng mga amuin nagkailik na nahinang ng honorable hindi hainin nando. Ayaw ni isa pagmanjaan matulihan ng mga kaibanan ng matulihan nilang ito. Ba't sabab iniyan, ni'mat kaniwan sin oras subhanahu wa ta'ala. Subay kamu, amuin himinang sin unong in kabayaan sin Tuhan terabul alam. Lawag kamu luto, amuin na yung pagmabuka, haamuin kakahinang niyo yan. Lawag kamu ito diyan matulihan. Sabab iniyan, tanto na sadya, amoy temporary matulihan inamin kaalan sinamin kita ini. Naray diya ini mga katawte manguran, hawak tubihaon ini. Tanto na sadya, bang kita matulihan mo in kimita, may ta kita reaction ng Allah subhanahu wa ta'ala. Watajawwadu in nakhirat jadid tako. Sabab muna supaya tayo maingkakahinang ta. Sebab dia baita sintuan terbuk alamin nasabut amin ayat kaina inna ma yatakabbalallahu minal muttaqin. Intay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala rek mga kakahinang sin manusia amuna in mga tao kakahinang sin mga tao nagmamabuka ka Tuhan terbuk alamin. Naman jari mga katawte manghuran bihaun in kita matuihan na wala kita napi matuihan honorable. Na ando kami nakaw matuihan. Yan dai sabon ka honorable kayo dunya akhirat. Nah, ini ikaw tay manghudko, kaya hilang kau matuhan, amuin rejeki sin Allah subhanahu wa ta'ala na pi kau matuhan. Magna kura matuhan ha uno, magna kura matuhan ha amuin bangsa mo, na yan tumtuma. Subay ko mamakay rasin amin takwa. Sabab ya Abu Bakar, radiyallahu anhu, amuin hawak tusong na siya mawapat, amuin sumubli na kaniya Umar maghali pa pagwapat kaniya to, kaya wasiat ni matuhan niya Umar, ittaqillah. Ya Umar kabuka kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabuka kau pa Allah subhanahu wa ta'ala laong sin ulo. Laong sin Abu Bakar. Amo yan yung piyagwasiat ng tuisin Abu Bakar. Amo yung kabuka kau Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan mga katawtan ng uran. Inamuin subay tanin amuin payuhan. Jarahanin namin kakahinang tanin. Subay kita magrigda amin din sadya. Inamuin un. May ta kita ito magrigda matubihan. May ta matubihan. Allah subhanahu wa ta'ala muna na mahagi iska ito matubihan. Manjari magmungkir kita. Na tanto na sadya mga katawte manghuran, di at tumahinang si mga tao bariman. Di at tumahinang si namin mga tao bariman. Ako miyaksi muna rahmati rabbik. Uno, may ta sila tubihan naginggong na. May ta sila bayan ay nagbahagi sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. May ta sila ya Muhammad in namahagi sin namin uno na yan. Sin amin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Tuhan terabur alamin. Naknu kasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Fil hayatid dunya. Kami long sin Allah subhanahu wa ta'ala inna mahagi haantara nila sin kabuhianan nila matuhan dahil di halaman sin amin dunya ini. Lahakan na mga katawtay manghuran ini yan nasa buta suratul Zukhruf
aamuin ayat matuhan umbul katluan tagdua matuhan namin nasabot hamin uno yan. Na ini mga katao tayo manghuran, in takwa ini kalarihan to akan nakita niyo riyasin iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ating piyahin ang katit luto dahil di dunia sampai pa adlaw ako. Narahawak to tabihawon ini kakitaan min halga sin takwa, sabab yan na matuhan inamoy kakahinang sa mga kafir nag-indaginis na rendi halaman sin dunya ini bihawon ini. Sabab sinamuin kakahinang nila. Na yung mga kakahinang nila yan, mga katao tayo manghuran, yan, mayroon kadipinta uno-uno. Sabab in kita magkita sin mga bihayan. Na, lialangan kita sin Rasul alayhi salatu wassalam. Lialangan kita sin Rasul alayhi salatu wassalam. Ayaw kita magsimingod sin mga aming kakahinangan nila yan. Ayaw kita tuod simingod sin mga aming kakahinang di na umamuyan ba't sabab bukun na to aming halaman sin aming sarap. Nabihaon ini. Bangkaw na makaisin namin takwa. Kaingatan mo naman tuhan, in aming kalagyan sin takwa. Makadipin kaw sin aming kahiluhalaan dihaw na dihaw. Ba't sabab ni Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iyan ka to, nagdaraak ka to madtuhan, lawang sin Allah subhanahu wa ta'ala, malman sin Tuhan Rabbul Alamin, hiarap niya namin panghunat Muhammad alaihi salatu wassalam, amu in lang sin Tuhan Rabbul Alamin, Rasul alaihi salatu wassalam, la yaghurran nakatakallubul ladina kafaru fil bilad, mataun qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Yan yung baita sin Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul alaihi salatu wassalam. Ayaw ko matipusin pagsuang mangking, ayaw ko matipusin pag indaginis katang kaibugan, hinamon si mga tao nagkukupur halaman sinulayan. Biya na sin kakitaan tanong bihawon. Bangkaw mo paplasa ayaw magben, nayaw na namin sinisan kakitaan mo magpilihanin mo. Nalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw kong matipusin mga iyan, imibog ka mo sin mga iyan. Na hindi pindahin mo rin takwa yan katan. Amin hipahin ang katit luto sin Allah subhanahu wa ta'ala. Luto tarin di halaman sin dunya magpanaw-panaw, salta luto tarahon mga rapa darat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In amin takwa, ba't sabab yan dahil anasakop in amin katan kakahinang. Amuyan makadipin katit matuhan, dahil amin kakahinang sin mga tao, amin nasa sausin amin dunya. Laya uran nakatakallubul ladina kafaru fil bilad. Ayaw ko to masasaw matubihan sin kakahinang si mga tao amuin nagsusuang mangkingan halaman sin namin hulayan. Nag-indaginis na matubihan ng kahalan. Nag-indaginis na matubihan. Kita mo matubihan mong kamong paplasa yun. Indaginis ng kakita mo rin doon hawak. Na ayaw ko maibog hayan. Ayaw ko maiboglog sin Allah subhanahu wa ta'ala para sa unya. May taad to. Yan, mataun kalilun enjoy min hang karay dayan. Ang karay datul mantuyan. Summa ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihad. Pag ubos ito, puas din di dunya ini mantuyan. Inyat to, in paghulaan niya mantuyan mo ng jahannam, amo na isang ni paghulaan mantuyan. Na, ayaw mo pagsabihan mantuyan, amin imibog ko kakahinang si mga tao nagkukupur. Halaw man sin dunya ini mantuyan. Sa pagkayain takwa, hindi ako sin Allah subhanahu wa ta'ala. Watajawadu pa na khairat jadid takwa. Pagkayain takwa yan doon kayo mo matibinhan. Bangoy ron takwa mo, na amo natin problema ra pula mantuyan. Amo natin problema, amo in mahunit ta na matuhan, amin masulbi na may pagkaradyaan ito. Sabab na wala kita na makaisin amin dia akan kato sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipahinang kato lutoanan, in pagmabuka, magpanaw-panaw ko rin di halaman sin dunya ini, sabab pagbakon mo matuhan in amin, pag indaginis sa mga tao nagpupupur ka Allah subhanahu wa ta'ala, biyan sinuwak ko tawihawon ini. Na, in mga sila yan, di nila nakaingatan makamulag matuwihan. Minsan tali-talian ta sa matuwihan, bihaon mataad na pagkapukulan gulamay. Mataad na pagkapukulan gulamay matuwihan. Dahil hamon kakahinang nila. May taon sa bayari matuwihan, hipap nila yung di makalang matuwihan, ayaw maghinang bihan. Ba't pa sala akida si mga akida si mga tao kafir, layat na nahaw na anong karin paalo. Wayroon pagsagda nila yan mantuhan, sin na inamin lang dasara pag hinangon nila mantuhan. Amo yan, inamin nila. Dahil kita mga bariman, mga katawtan yung huran, tak murong na bil ma'ruf, watan haw na anil mungkar. Amin himinang kita maglumaak kita mantuhan pahinang marayaw, lumang kita mantuhan dahil hinang amuin, bukun karigdaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukun karigdaan sin namin natin. Hindi munapik mga katawtan mo. Amuna amuin, tak muruna, bil munkar watan hauna anil ma'ruf. Baliktad sin mga tao bariman. In mga tao munafik matuhan. Mga munafik ini dahil magwa yan dekat tumpukan sa mga tao amin mga muslimin. Akan na panagnaan sin amin ka-Islam masa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dito pa sila magkamatubihan, wayroon. Duwara inaming bahagian sinamin ka-Islam dahil dito hato, ka-Islam ibang kapupo. Duwara. Subay na akong pamadina ang pagimanak matubihan, inamin amin nipak matubihan, pag naturaan ni Abdullah ibn Salim. Amo na hinang tu matubihan. Na in mga tao ini matubihan, labi pa matubihan ninyo. Sabab, minsan tarong sa matubihan na baita sing Quran, in mga tao kafir matubihan, di sa matubihan layat na nahunan nun ka rin paalo. Kita mo yung paghinangan nila matubihan. Yan na yung mga kaanakan nila matubihan. Yan na, minsan yan na naghuhubo na matubihan. Katibi-tibi ang matubihan. Sa wayro, hindi ako pari matubihan mag-uno. Nakalang matubihan. Yan, hi ako pa matubihan. Wayro, dari maglang mga tao matubihan. Sa aming magpatuyag sa matubihan. Sin aming kakahinang nila. Sabab, asal amuad ito yung akida nila. Na, hindi mo napik, mga katote mong huran, amuin, himinang matubihan, atas putingan ang ginhawaran nila matubihan, maman karulan din hawan napso nila matubihan. Parahal, yaun in Rasul alayhi salatu wassalam, nagbabayta, layo minu ahadukum hataya kung hawahu tabaan limajit tubig. Haun na yan matubihan. Hindi mo napik matubihan, na ano kailo matubihan. Dumaak yan pa amin hinang bukun amo. Lumang matubihan, dahil amin hinang marayaw. Amuat, baliktad sin amin mga tao bariman. Na hindi bariman, lumaak pa hinang marayaw, lumang din habukun hinang bukun amo matubihan. Bukun amin kabayaan sin amin Quran. Nakan na mga katao temang huran, subay ratul kita magbalik, maun pa amuin. Hinduan sin Quran, bat amo yan in pag-agama matubihan. Amuat tuin amin pag-agama sin Tuhan Rabbul Alamin. Amo natin mianahan sin baginda adi in amuin takwa, al-khawf bil jalil, wal amalu bit tanzil, wal ridda bil kalil, wal istidad liyaumir rahil. Subay ko sa lama-lama, nagsasadya sa matubihan, sin adlaw pagtulak-tulak mo. Sabab in mga ini, mga kataote manguran, tanto na sadya. Wayroon na abutun mo. Bang mabut matubihanin amin adlaw matubihan, kanasway sadya lang sinuna, kanawang kadung kayo takwa, nakaingatan mo na matubihan, wal istidad liyaumir rahil. Subay ko sadya sa matubihan, sin adlaw pagtulak-tulak mo. May tan pagtulak-tulak pa kayo. Pagtulak-tulak mahula mo kakal. Sabab hula anta ini matubihan dunia ini, in yan temporary ang katan matubihan, in hulaan kakal, amura in amuin adlaw akhirat. Amura in surga sin Tuhan terbulan. Nasubay ko sadya sa jalong sinun. Wali istidad liyaumir rahil. Nah, dia din yung pag-istidad sa matubihan. Kaingatun, tamay ta kita tepanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala sa ako lang sin Allah subhanahu wa ta'ala nung papanjari abang sa manusia abang bangsa jin malainkan hasupaya sila magtagipon kako lang sin Tuhan terbulan. Labihan inamin mga amuin kakahinang sin amin umutay. Dahil mga kataote manghuran na to amuin mabaya sin amuin uno. Mabaya sa jamat tubihan sin amuin mabaya ngan matubihan, natanto na sadya, amuat pin namin iurol nila matubihan, unang kabayaan nila matubihan. Miya makadhawal napso nila, inamin kakahinang. Di sila magparulisin, amin unuin. Nabihanin pagsadya at matubihan, na adlaw akhirat. Bihanin pagsadya at luto matubihan adlaw akhirat. Na, hinang isadya, mga kataote mong huran, bangkaw politisyan na ilik na kau matubihan, unurabol na kau, yan dun hanin namin pag-ibadat mo matubihan, hinang muluto pa adlaw akhirat. Hinang matubihan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ibang kabayaan sin Rasul alayhi salatu wassalam, doon hapag nakura mo yan ang mga tao yan, ang mga manusia matubihan. Hinang ayat to. Bang mo yan na hinang, mga kataote mong huran, yan na rin doon kanyung pangalta matubihan. Hinang ngayon pangalta mo yan matubihan, ikapag ibadat mo matubihan, amoy matabang mo matubihan yung mga tao, amuin barhajat matubihan. Bang uno, dahil yan to, pagsadya mo sa ato sin amin adlaw akhirat, pagsadya mo sa adlaw susuon. Nah, bang mo yan na hinang matubihan tuan ko in amuin laong tamatubihan pagsadya pa adlaw akhirat, bangkaw gobernador, bangkaw kongreswoman, bangkaw kongresman matubihan inyad to ampa mo na hinang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in yan hatan to hatu matubihan in ikaw hari den di dunya sampai matupad adlaw akhirat. May tatu sabab siya sadyahan mo matubihan pagtulak-tulak mo matubihan. Ayaw ko tud madupa. Nasain kamatauran tabiya yaun, malupa matubihan sinamin. Malupa. Aun na rin kakaiban na matubihan, nasaukat na sila matubihan, amin mahinang na unurabul, na amin di na mag-adat ang mga tao miskin. Amin pagyanan si mga kabataan bihaon, di kumansang kaya nga tamang matang pobre kuno matubihan. Unwad Tuhan pagyanan nato. Mata pobre kuno matubihan. Unwad to mata miskin. Na inya to,
marara sila hati kumatuhan sila minun. Panganal nila kakal na sila rin doon. Natumtumaya tayo mga hudu. Bukun kau yang kakal doon hayan matuhan. In Rasul alaihi salatu wassalam amunin yahal ga ni mga tao miskin matuhan sebab amuad tu inam maratsia amuadin himihinang ha Quran amuadin himihinang ha amuin kabayaan sin Rasul alaihi salatu wassalam amuyan in amin mga kahalan sin amuin kita manusia wala iskita daw ni rahim suwaya turit maigdeng kay pagsadya mo matuhan sa tumtuma bangkaw honorable matuhan aun labi honorable kay mo bangurit marain ini matuhan honorable sa jakaw di dunya sa pagliw mo sin amin adlaw pagliw mo sin amuin jangkaan yung matuhan why na honorable kayong matuhan sebab in honorable matan hagdarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna yung biyata sin Tuhan Rabbul Alamin wala tahinu wala tahjanu wa antumul a'law na in kuntum mu'minin ayaw kamu malamma ayaw kamu magdukka misalnya kaunan yung miskin ayaw kahit ako magdukka matuhan sin biyaharian ka daamat yung biyamahari kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala may ta ako magdukka matuhan sin amo atuin biyahagi kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala pagrigda ka hapa mahagi sin Allah subhanahu wa ta'ala bukunin Allah subhanahu wa ta'ala amuin magdapit hawon sa bahagian ni si tumup matubihan sin amin ulan si tumup matubihan sin amuin butangan ni sin amin amuin laong tanikmat ni rahmat ni matubihan si tumup amo atin butangan ni matubihan aun sab kay pandan matubihan butangan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin hasupaya tu katistingan bang biadi inin amuin hugot sinami pangatayan nila. Na in takwa ini mga kataw tayo mga huran, amo na in biyay ta kato sin Quran, ipapainang kato ito, dunya akhirat. Wa tajawwadu fa inna khairat jadi takwa. In takwa, wala yan nakabutang hauno matuwihan. Yari in takwa halam daghal ta in matuwihan. Takwa hahuna lang sin rasul. Nakatunya dia po namin daghal niya matuwihan namin tungod sin pangatayan niya. At takwa hahuna, at takwa hahuna, at takwa hahuna. Nakatuto biyataan sin Rasulullah sallallahu in hati niya mga katao tayo manguran wayroon makakanta sinang katao bang biyadi in pagmabuka sinang katao sa amura yung ginhawabaran niya in makahati bang biyadi in laum sin amoy pagmabuka niya pa ula subhanahu wa ta'ala siya ratoon matubihan na subay siya tumatubihan daran niya pagkita unin namin daghal niya matubihan ina ko ini nakaraan ako sin pagtakwa sin amoy kabuka pa ula subhanahu wa ta'ala nakaraan ako matubihan sin amoy nagahipiyagihinang kumatuwihanin namin tanjil, matuwihan namin piyanaog sintuhan Rabbul Alamin na ayaw kasi mingod, misan pa mga kauruhan bataon mga kauruhan kay banan matuwihan na di na puno mapakay namin sara ini yan, kamataon na magbisarabihan namin ang mga magsisiya paghadjian matuwihan nakan na ano, makaulong-ulong mga turun mga maghadji sa labi makaulong yung mga magsisiya matuwihan sabab sila in piyangandulan sin amuin mga uno kan na panawag-tawag ko mga magsisi nando kayo mga tuan bukon kamu tourist guide sa in kamu amuin nag-guide kamu mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sin ibadat sa lago-lago amo na in paghadji yan in amin biyabay sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hudu anni manasikakum kawa kamu upihin niyo in amin kakahinang pang kamu ibadat sin ibadat paghadji nando pangadjian niyo yan marayaw matuwihan ayaw kamu magpikil lang niyo sunnat da tuman niyo matuwihan balikan ko kaniyo in katan sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam bang mutinggalan kana pamaba-maba mo panggaan-gaan mo sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam ba taling kakahinang mo sibuk da sambahayang sibuk da puas sa matuhan sibuk da amin laong kapaghaji in sunnat saja bang wala tiag tuuran matuhan kaya tinggalan mo na inya tuway ron narusam mo sa bang hangkan mo matuhan di hinangon matubihan batlaw mo niya ununa sunnat da panggaan-gaan mo sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam para kala da kula ato mga katotyan para kala da kula ato dan sa mga lawang dayang mga ulama matubihan batal ing kakahinang sin amo in tao maghihinang diha na amuan mga katotyan manguran balikan ko kaniyo in amo in takwa in yan mata din pagma na sin mga amo in mga salapunas sali kasahabatan in napi ko kaniyo amo in napi sin baginda ali matubihan al khawf bil jalil in takwa pagyanon wal amalu bit tanjil warida bil kalil wal istidad liyaw birdi amat subay aung kabuga tamatubihan naaw na to dalil katan ni Quran nasabot ko na kani matubihan aung dalil katan ni Quran matubihan in tao amin aung kabuga ni matubihan sin amin waktu timindog si hagdarat sin Allah subhanahu wa ta'ala magtuy namin tutumbasan kaniya dua surga na sabot amin suratul rahman damikian matubihan yung mga tao matubihan amuin mahanggaw sila biya din na ba ako ini matubihan mga ko timindog na hagdarat sin Allah subhanahu wa ta'ala
Salta, wanahanap sa anil hawa. Yung niya matubihan, tiyatagahan niyang ginawa para niya matubihan ng hawal nafsu matubihan. Pa innal jannata hiyal ma'wa. Amunat ko yung paghulaan niya, inamin surga. Nakita ka mga matubihan. Wal amalubit tanjil. Amunain uno mo. Hinang mo matubihan, piyaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangkaw naghinang na sinamin uno. Sinamin bukan hinduan sin Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan hinduan sin Quran matubihan. Inyad to mga katawtay manghuran. Wairuun na takwa mo rin doon ha. Umat sabab. Wala mo piyag hinang matubihan. In amo impiyaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maun pa Rasul alaihi salatu wassalam. Wala mo piyag hinang. Inamin piyag sampay sin Rasul alaihi salatu wassalam. Amo yan inamin mga uno yan. Nagkarayahan ko matubihan. Atawa na miskin ko matubihan. May taon matubihan hituan isa haki ondayahan den kapi. May taon hikuan yung matubihan dayahan den kapi. Ayaw na ko magbista si mga bihan. Sa pagrida na ko, sabab ina mahagi yan, amo na ina Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun hijaj ko ni nagbahagi kan ni matubihan. Sabab rahmat yan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun matubihan, in siyo-siyo ina mahagi sa amuin yan. Amuin Allah subhanahu wa ta'ala. In biyahagi niya matubihan, in kabuhianan sin tiap-tiap ang katauran di halaman sin amuin dunia ini. Bangkaw kaya bahagian na sin Allah subhanahu wa ta'ala, tungtuma subay mga tupang sukulan na pa Tuhan Rabbul Alamin. Sabab, bang mo yan kitaon, laong matubihan, ay tiyo in karihil ka ako matubihan. Sa labisan maraw in uno yan, dahil sin amin uno yan. Dahil sin amin, amuin titipon sin manusia matubihan. Dahil sin amin titipon sin manusia matubihan. Warahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. In rahmat sin Tuhan doon kayo matubihan. Labi marayaw na sinatipon sin mga tao, amuin pangalta, wala kayong susukulan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi marayaw rin sinamin kawasa wala pagsusukulan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi marayaw rin sinamin kakahinang jimadya turoon kanila sa wayroon pagsukulan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon ito. Labi marayaw ito bihan in rahmat sin Tuhan kayo mo dahil sinamin titipon sinamin mga manusia. Sabab in mga iyan mga katawtay manghuran tumtumun tanim lupas yan tukatan. Sabab in mga kita namuy kita ni matupahula taniw kakal matubihan. Muy kita matupa amin Tuhan Rabbul Alamin. Muy kita matupa amin surga amin paghulaan sin kita ni. Akan nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul la yaghurran nakatakallubul ladina kafaru fil bilad. Mataun kalirun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mina. Ayaw kau ter matipu sin pagsuang mangking pag indag inis sin namin mga tao nagpupupur halaman sin hulayan. Biyan sin waktu tabihaw ni. Na ayaw mo matubihan darahin namin uno mo. Ayaw mo raraha matubihan. Maibog ko long matubihan sin ilaw kag ini sampiaon ni lubrigat yon. Ayaw yat matubihan. Karupangan si jan matubihan. Masa tiyo dalong sinunlong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataon kalilon enjoy min hang karay daon. Nakita ko puas sa pila daw ini wayroon nat bihan. Di mo tangtang nakatihawaan sin umul niya matubihan. Masira tiyo matubihan in enjoyment niya. Sabab amo rin lugay sin umul niya rin di halaman sin dunia. Pag-ubos matubihan. Pagliw niya matupad daw akhirat, in pagpilaan niya amo na in apinal ka jahannam. Hakan na lawang sin Allah ta'ala. Ayaw ko tayo matubihan matipu sin amin pag-indaginis sin mga tao na pupupo. Na murah-murahan na sadya mga katawtay manghuran, tumtumun tanyo inamin pagmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala, inyadto amuan in kalagihan sin tiap-tiap ang kataw. Amuan in kalagihan sin tiap-tiap ang kataw rin kato. Amuna in takwa matubihan, amimya na kansin baginda ali, al-hawf bil jalil, wal amalu bil tanjil, wal rida bil kalil, wal istidad yaumir rahim. Bangkaw naghinang matubihan, suway ang kabuka mong pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw naghinang matubihan, suway ang piyaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala mong parasol niya. Kaya pa sampay marikato matubihan, ini ang katani pandalil ng kasabot ko na kaniwa katan. Ina mo indang hadis sampay paparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw amuin diin ng katungod kay matubihan sabay ka magrigda na matubihan bat sabab inna mahagi sin amin kahalan niyo ya matubihan den di ha uno ini den di ha daw akhir ha do unin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan sabay ka istidad sa matubihan sin amin daw pagbuhi na ini mga katawtay manghuran takwa ini matubihan kalagihan mo dunya akhirat matubihan kalagihan mo si mag-usaha ko matubihan. Sabab lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tumtuma, bangkaw nagmamabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala, minsan paunin sigpit matubihan kaya kita matubihan. Dinangan takawran sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang biya din hikalipuas mo rin dunha. Wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Hisiyo-siyo inamin tao nagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala, na inyadto
halaw man na sin listahan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, baya na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, siyain aming tumungbas kayo matubihan. Tumtuma, ikabuka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikalipwas mo matubihan, dahil harubbiluhan mo, aming pagtawakkal pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikapamarihala kayo mo sin Tuhan Rabbul Alamin, sabab nagtawakkal ko pa Allah, nasubay na Allah Subhanahu wa Ta'ala, imamarihala ka din. Namura-murahan, nakatawa tayo mamuran, amuin, mamakay kita niyo kataan sin pagtakwa, amuin, biya na sinamin nalilay ko kanyo yan ito, kabuwa pa ulaw taalik kaysa niya, bang kau maghinang matubihan pag-agama, pag-ibadat, subay wa dahil amuin, daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya pasampay sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukun nado, amuin, agad pa amin kakahinang pag-agama, damik yan dahil sa matubihan, bang aun na kaya bahagi kayo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayaw na ko mangguya kas matubihan, ayaw na ko imibog sin mahinang unurabul, sa paghinang ko, bang kau maisog, mabaya sin namin mahinang unurabul, pamarat siya ko sa pamarat siya matan. Wala ta kinuwala ta ano, wanto mula alaw na yung punto mo. Amuan inamin original matubihan ng rabul, hagdarat siya sa Subhanahu wa Ta'ala, yung mga tao na marat siya pa Tuhan Rabbul. Damik yan da isab na hinangain amin maksud kay papanjarihan kay musin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumtuma bangkaw maghinang subay roon kay min takwa sa bablaw si Tuhan Rabbul Alamin, innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Mura-murahan matay may kakahinang taniyo sabab himinang kita niyo dahil haaturan sin Quran, dahil haaturan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagmababuwa kita niyo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya agad kita niyo yung kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin, damik yan, uno yung piyamahagit niya kato, magrigda kita, damik yan, siya sadihan tayo namuin, pag-uwi matupa, tula kakal, muna yung naglaw akhirat, muramuhan, mangman ka mo mga katawatan ng Quran, amuin, magunay-unay kita niyo kumapot dun, amin takwa pag-ianun, amo na yung kabuka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mag-unay-unay kita niyo pa amo in surga, tiyataga makatot na niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Magsukul kanyo katan, mga yan kamo nagdurungog, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maman kamo amo in piya nangugan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat dahil hagdarat niya insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, mga paranggungan kakasih mulia agama. Tuna-tuna di yung ini siningkat-ningkat hinalaungan ti pa singkuro nato kadasahan mo diyo si kami mahal mura di silami wa nadruwaing din kana Sheikh Muhammad Shakili. Alhamdulillahi rabbil alamin, mga paranggungan kakasih agama. In mga ito murah-murahan insyaallah mahinang sabab ikapag ini buliraya sing kita niyo magbaliwak ka sa kawi na to ang dahil sabab ikasudar to palam rahmat rida sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalam bihat to mga paranggunganan kakasi bihati ko ini magrib na kita magpaluway bat manengkan mamaid na kami halapal kasilasa apekte mga sing kita niyo amuin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.